Kuratwika Onjoria aingi aria magiraga indo ciao bururi-in wa China no mathiete na mbere na kigiriko kuona ati mirigo yao ikwamite gicukiro-ini kia meri mwena wa Mombatha ari kumana na gutwika kuri indo nyingi itakinyaniirie ikiro ciringira guku bururi-ini. Na uguo Ambunge a gitaru kia Mount Kenya nimeyumiritie na kuria thirikari ithathaure wega ni indo iriku itakinyaniirie ikiro tondu ona Onjoria aria marehaga indo nginyaniru ni mekorete hatikaini ya kuhingiriirio indo ciao. Therefore nigukorwo ngiuga very strongly ati andu ni matige kugio thiini wa biacara ciao andu nya makimangirogoni like kipi atimia aria na thuri maroka kugira mirigo kuria gikomba ya mitumba nginya gukrio kuria poti-ini gutikite ni rugano indo cia mari faithikiri ke angikorwo agikuyu aya marakaya indo ciao ni ihingiriirio kuria poti ni mandikite na makaihuria maratathi macio ma declaration ri na declaration iwe ka approve na makarihio jutire iria marihitio ri macoka gucoka kwirwo ati indo ciao ni counterfeit ni kuronania kuri andu makomire wira-ini wa importation ya indo iria irehagwo guku bururi-ini. Kuratwika kuhitukira kihuhukanio kiuru Onjoria a bururi wa China nio moete mweke wa gwitheremia undu uria Ambunge aya maruga thirikari ciame wega ona ikiruaga na indo iria itakinyaniirie ikiro. Na ningependa kupongeza Mheshimiwa Matiang'i kwa sababu ya ile revision alifanya ya work permits, lakini nataka kumwambia ile kichungi alitumia haikuchunga vizuri. Lazima tuangalie huyu foreigner ambaye ako na kiosk Nyamakema ni Wakenya wangapi wanaweza fanya hiyo kazi na kwa nini inafanywa na foreigner? Wako thirikari ni remetwo ni kuingata China aya mararuta biacara ire rarutagwo mbere ni andu aitu wira ucio ni ithuĩ tukuruta. Muthenya wa ira ni kurari na mucemanio gatagati ka Onjoria na thirikari na haha mareiturura ati ni hatike ni thirikari na merekeire kuhotoma. We do not need to import Chinese fish. I can confirm to you that while I'm standing in front of you. We have enough lake that can produce all the fish, the 350,000 tons of fish that is required in this country. Jameni, tunatoa samaki kutoka China na wenzetu hapa. Hata kama finance bill imepita, you think out of the box. Tunaweza kusema hiyo samaki ambayo imefika ni mbaya. Kiriro kia Onjoria aya ni kirahanire ta kiahutia gaturu ka ngoro ya mutongoria wa bururi tondu marakaya ona kuria monjorithagiria thirikari nderirikanaga kumathondekera. Visit Gikomba ndani kabisa, sio nje, kuja ndani kabisa kwetu. Ujionee vile wafanyabiashara wako wanateseka. Naambia Waziri Masharia hapa, aibu jameni. Watu walikuwa wameko tayari kujijengea Gikomba, tukawaambia tutawajengea, mwaka umeisha. Tuje hapa tuaibike sasa kama I mean really hapo hakuna haki. Ona thirikari ya Nairobi ni mureketwo ni Ambunge gugituika niyo yambite kurekereria Onjoria. Mtu anafanya biashara na upande huu mwingine sewage ndio hiyo inatiririka. Mtu anafanya biashara jioni yake mali imeenda na maji. Tutakuwa na modern market Mariro ya kuaccommodate traders wote. Bara ya kurua na indo itakinyaniirie ikiro ya mbiriria mwaka uyu riria gwacukirwo kuri na cukari wa mathara wingirite bururi-ini. Ngiribotera Inoro TV njitagwo Wanjiku wa Kimani.